Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin ang sangapada. Manibod dito'y Nemars Studio, ang masarakan dito'y Sitio Lubot West, Talingaan, Lawag City, Philippines. At tuwing arod man na sumangbay ti programa Ana Pauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakaibasaan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biag ti may sa apagayam tayo nga agproblema ken nagkidkid daw ti pamalakad tayo kada ti manen ni kasin yung Yongyong Ruiz nga umay manen magibasa ken mangted biag ti may sa nga pakasaritaan nga iti udi na ket adda parikot na nga intay to balakadan ayan si problem of the day ni James iti Ilocos Norte. Anya nga ti parikot ni James. Padaanan tayo. Sige, irugi tayo mga kasin. Tayo to balakada ni Sender. Sagudayan nga ron ti surat ni pagayam tayo nga James iti Ilocos Norte. Dear Kasin. Happy watching Mike ni Kasin Len Agra. And amin shout out kadigiti OFW nga naaanos nagagagat ken anapay managsakripisyo. Iti dito yung agundawa, hindi nga rodendenggen mga kasin. Di napadayawan na surat nga may kanbiag itang amalem. Dito yung programa nga Kumusta Kaitan Kasin Problem of the Day. Di pakasaritaan, di parikot iti biag, ni pagayam, nga nagpailinged itinagan a James. Ket ti paulo dito surat na urnong. Kastiman nga rod tilinaon ti surat ni James. Dear Kasinyong. Sagbay man ti amin kablawang kay ti naragsak nga aldaw yu di Nemars Studio. Kastamet ten naragsak ka pa nagbibuya kadigiti padak nga dumdum ngay kinagbibuya ti dito nga programa. Kastamet ten dagiti naayat ti panagpuspuso na nga sponsors. Ilingid naklatan itinaga na James. Tubuak iti Ilocos Norte. Ken addaan asawa ken may isa nga anak. May saak nga tricycle driver kasin. Angem sa anak nga makipaspasada laeng no di ket bukod ko ti tricycle. Nupay kasta naragsak mo ti relasyon mi iti asawa nang runa ta idi baruak talagang inkagumaak ti makaurnong babae iti panagpasadak iti tricycle abukod ko impatawid day di amak ti tricycle kasinyong ket siniguradok nga sakbayak nga agsimpa iti biag sakbayak nga agkapamilya ket adda anak iti naanay nga urnong. Ngemi dita nagsikog ti asawak nga ni Christine. Ijayan nga nadlaw ko nga inot nga nakiskisayan ti urnong ko. Nga nagbaling urnong mi nga agasawa. Ang yung kasta nga makisayan, numarik na ka makisayan. Iagawak mo ti pasada. Ag-overtime agpasadak ti bigat, iti agsapa, agmalmalem, aginanaakbit, agpasadak tumanin iti rabi. Ayat ko la nga manay nayunan pa iti urnong mi nga gasawa kasinyong aglalokit ne. Sigurado nga dakkel ton ti mabusbus mi nga kwarta into nagpas nga iti asawa. Ngem ti saan mi nga ninamnama kasinyong iti apagdarikmat laeng namin pinsan nga naibus ti urnong mi nga gasawa idi ta agpas ngayen ti asawa. Kasi man narugyak ti amin kasinyo. Oh, James, lakay. Ha?
Api nga, nagunig ti sennaay mo. Sakit nagsanaltik ka. Ha? Ah, ada ka di parikot. Kuha. Ngamin bakit? Nagdakkel gayam ti nabusbus tayo dito ospital. Ha? Naibus ti urnong tan iti bangko. Pasensya kan lakay Saan kumat na bailan tinaganak iti normal. Iso nga kapilitan nga. Nasesaryanak. Ala, saan nga day ta ti panunutem? Ti panunutem, nasalon at kami nga agina. Day tamot tinasisita ka. Sana ba lalakay? Masukatan tumatla day ta. Amok nga nagagat ka. Iso nga, ikagumaam tumanin ti makaurnong. Tasa na bale. Dumakkalaki di ti anak ta. Tulungan kanto. Ala. Sa bagay. Iagawak to ti agpasada manin Tabarang mapasublita day di urnong ta. Nga nabusbus dito ospital. Gusto ti kunam. Christine, bakit? Ti nasisita. Nasalon at kayo kay ni baby. Ay nabaraw. Saan nga day ta urnong yo ti panpanunutam? Masaya nga anak lang amin nanang. Ti panunutam, akit nakaawid kayo. Imbag ata nakaawid kayo. Kat nasalon at dagiti aginam. Winmat kid dinanang. Tasigurado nga nagbayag kami kumapalaing iti ospital. Nalabit nga nakdakkel manin ti gastos mi. Amang ano nakautang ak kumapay. Amang ano naisaldak wano nailako kumapay ti tricycle ko. Alakit imbakid di atas saan nga napasamak dahi tabaraw. Mala nakaturog ka din dagiti aginam. Winanang. Kat apay. Rumwar ka. Nasken nanang. Urita nakaturog mo to da Christine kanti anak mi. Inakagpasada itang rabi Isupay ta mapasadaak. Anya? Akit? Ay, mapuyatang ka Abusta na puyatang kay di ospital nga nagbanbantay iti asawam iti panagpasngay na. Sakit kasangsangpit yo. Inka agpasada. Nasken nga agsalukag itamanin nanang. Takayat ko nga mapasublik na iti urnong ko. Para matlaing iti aginak. Para iti pamilya. Awen ahangem dahi ta salun at mo ti panunutem baraw. Kabailak nanang. Urita nanganak mo ti tayen. Kat makapasada ak laki iti nanay nga. Nanay nga may nayon iti urnong mi. Agawid ak tumatlaang. Ay na, di ka kadi maigawid ay. Saan nanang? Malala, basta agan-an nagkaakanayon anak ko. Hey! Parang James! Saan ka din nga kan anak lang ni bakit mo? Ha? Uwing pare. Ay kat ape karod kagpaspasada ka man tirabein. Nasken pare. Dakkel tinabusbus mi ti ospital iti panagpasngay ti asawak. Iso nga iagawak ti agpasada. Abaring mas mapasublik patla di urnong mi. Wen angem nung kasano ka ay nung arod kasapulan na kati aginam pare. Adamat ni nanang ko di balay. Makaamulatan ni nanang katakwadan Tinasisita pare. Makaurnungak. Tapno na ti kasta. Adag serbi ti pamilyak. Nangruna ita. Adan iti anak mi kini Christine nga asawa. Nala. Agem uray no kasta. Akit sagpaminsan lata umay ka makisango kada kami Nga sigod nga kasangsago mi ti inom. Narigat pala ita pare. Nangruna kat ne. Nubabalbalin, jak kahit gasgastos palaing iti awan ka iskan na. Kanya nga awan ka iskan na mo't pare. Alakit panagkakaduamot da ita, panaginom, uray sagpaminsan laang, pangikat ti bandong nga kunada. Ken, sana bale? Taado tayo mo't nga agaambag no kwa. Umay kanto no bigat ti rabi Ta, agsasango tayo man, kat mailu kam genggan. Mano nga,
arabiin, manungaal daw, nga di da ka nakasangon iti inom, pare. Malala, pare. Umayag to nga ron. Mala, naman namayag nga ron, pare. Sige, sige, pare. Damang pay payapay ka diyak. Agbiyahayak pa eh. Mala, sige, pare. Agan-anad ka. Umanay mo dito na surok tuwag asot nga napasada ako. Manulaing ti pasahero itang arabi. Ngam sana bale. Sa paig tumanin ti agpasada ito nabigat. Naskin nga. Iyagawak ti agpasada tapno na ti kasta. Alis to nga makorno. Maturog pela di kita ginak. Maturog akbatan. Tas sa paig to mamanti sa paig to mananti mapanagpasada iti agsapa. Oh, si Mangpit kagaya men. Oh, wen bakit? Ala, ituloy mo ti maturog. Amok nga kasapulam ti nananay nga turog tapno maiwanam ti anak ta nga nasayaan. Kat napuyatan ka manan Sana bale. Isupay ta mapasadaak. Tapno makaurnong ta. Kat into no bigat. Numanuntot mapasadaak. Inayong kunto. Tainak to i-deposito ti bangkuta. Maproblema na kami nga. Maatsanan ti nagyan iti bank account ta. Bakit? Ay na. Saan ka dahi tatipan panunutam lakay? Mangibati kan to nga rod ti kwarta ta. Agpag-atak to kininanang kiti masapul mi nga agina. Ha? Anya? Grocery. Awan ti daya peren ni maybe. Mala, sige. Sagbamano ka di ti daya per. Tay batik tulatan kininanang. Sa paik ti mapanagpasada ng bigat. Anya? Di kan samat agin inanan lakay. Samamot Isorg nga maturog akon. Maturog ta. Kaya no agpagatang ka kininanang kadagiti kasapulan dito'y balay. Kandi kasapulan yung agina. Ibagam king kwa na, ibilin mo. Nga dagiti saglalakalaeng tigatangin na. Ha? Nugatas ni baby. Adamot data agpapa-breastfeed ka man. No, tamot diaper na. Sapulin, ibagam nga sapulin ni nanang dati kalakaan. Unang kasanon nun nalakang saan mo't nga hiyang ni baby? Saman, maruam tulat ta. Dapat, may ruam ni baby. Nga agusar ka dagiti nalalakalaeng nga masapul na. Kas kumay ti diaper. Kas kumay ti amin nga kasabulan na. Kinuray si ka bakit? Nadan tumanggad gatangam. Dahil ta kalakaan ti gatangam. Tapno no ti kasta. Saan taon nga gasto? Tapno alalis tumot lang nga makurnong ta. Kasla kanya. Insardeng kunti nagsigarilyo. Kaya may isa. Liklikak pa yun ti ginumiti arak. Ta isupay ta igatang ko. No mabisinak. Umanay ta biskuit nga gatangin kon. Lakay. No maipapanitimakan, saan mo ko mangimutan tabagim? Nang runak at kasapulam mo't nga rod ti pamigsam nga agpasada. Nang runa no agpuyat ka. Kabailan mo't ti bagik bakit. Napigsaak mo't lata. Umanay ta danom ken biskuitan. Ay na. Amangan mo't no agsakit ka lakay no kasta ter aramida. Saan bakit? Ad-addang agsakitak. Di ka papanunot. Dete naibus nga urnong ta. Iso nga iyagawak tag trabaho. Iyagawak tag pasada bakit? Para matla kada tayo. Para kada kayo nga aginak. Betor aramida. Uy! Hey! Magmantay may ka. Paring James. Uwen, paring Marky.
Ay, kakadwa. Oh, ada ni paring James na eh. Uy, paring James, long time no see ah. Uy, kakadwa. Ungar pare, italang manin nga makisangwak ka na kayo. Eksakto, rugi mi. Agpagatang kami pailaeng. Ah, ah, kurang sama na tigatang kayo. Sakto, si Mangpat ka, paring James. Ah, paring James. Oh, wala di mabalin mo nga i-share dita. Kurang kami dati gatang tayo tiba inom, gan pulutan. Tarog yan tayo. Agpagatang akon. Ay, kuha. Pare. Nalipatan kami ngayon tugod dati kwartak. Anya? Turay ako. Kating kagitan di tricycle mo na. Dati na pa sa daam. Saan kan samit pa nga nagawid? Nagdiretso kan samit dito eh. Kuha. Ada nga minti ada nga minti nakailaanan na dayahin pare. Ket amo mo ten. Kan anak laeng ni misis. Kapig sa tigastos. Oray manulang dita nga may share mo met pare. Ala na pare James, tag pagatang akon. Awan nga talaga pare. At daday ta, ala, kumaot ka na. Rugyan tayon. Sige pare. Mabitlaing nga ron. Dati pare, anusan nyo ba si Deto yun Adya, 20 pesos pare. Nanyamit dating mga 20 pesos yun. Daan pa imot nga 20 pesos dito nga nalukot-lukot. Pasensya pare. Awamot ti sa bali nga nagyanti wallet ko. Kaya dati napasadaam nga ay. Kasi ko pare. Saan ko nga mabalin nga sagidin tayo dyan. Amumot nga aduti nagastar mi jay bangko. I mean, aduti na busbus mi ti panagpas kayo ni asawag. Mawatan da kuma anusan nyo yata ba inten? Saan na bale? Saan ba't nga makapagbayag? Manulang ti mainom kan mapulutan ko. Unay kamot ten paring James. Imutam sa amot tabagimon. Sana mabalinday ta imutam mo ti barkada mo. Labas pasensya kayo pare. Mawatan da kuma. Kat nukumasaan nga nagpas kayo di bakit ko. Alakat ore mangkit di siyak amin ti agpaala ti inuman kin pulutanin tayo. Ang pasensya. Anusan nyo dadabain ten pare? Ang pare. Pambanunutin nga ron. No kumamin naganakiti normal ni Christine nga asawa. Dakkel kumabala ti urnong me. Ang imawan me. Iso nga nasken nga agtipid-tipid kami ita. Hey pare. Itay ka pa lang apidot tapulutan na. Mabay intelligented mo. Ikawit pare. Mawawatin nagkadlatan. Naibas nga ron dati pulutan. Ano ba bumawag to? No, mapasublig lagad dahi di urnong ko. Painumin kayo to amin. Ang imita, aginanos tayo palaeng. Laginom tayo. Agpala kay pa yun eh, nabitinak. Takman la uminuman mga pare. Sikabot pareng James. Imutan na kami matan nga barkadam. Sige, bumawi kami ito maminsan. Ala, uwin. Ala, aginom din lata. Ay, wen kayam lakay. Masapol nga gumatang tayon iti bagas. Maudi tayo ti insaan ko itayin. Agpagatakto kininanang. Siya kuma, ang jakmat ma, maibati ni baby kininanang. Agore ka. Detoy. Detoy, itad mo to kininanang, tayo gatang na. Mando tayo ito eh. Diyan ka mo. Iyanay mo tulatan. Ibagam to kininanang, tasapulin na dati kalalaka na bagas. Kaya iso tigatangin na. Anya? Tay kalalakaan nga bagas nga talaga lakay. Wen, nagpapadan to lang nga bagas ti kajay.
No maluto ko, makabsog tumot lang. Unang, nasanay tayon iti sinandumeng. Gumatang kay to ti NFA rice. Basta no anya ti kalakaan ni Jay paggatangan, iso ti bagam kininanang agatangan na. Mala, aginanos tayo. Di tayo pinapasubli day di urnong, day di urnong tanga, nga nabusbus di ospital. Uni ka motil lakay. Abusta, pati si daan, matipid pa eh. Katanya ko ma, naimas mo dati marunggay, nga naisagpaw iti payles. Ano san tayo na? Unangin ni, amom nga paspasuso aki ni baby. Kat saan ka di nga, kasapulam iti marunggay, nga da sabaw na. O day ta, unangin, saan nga healthy day to, no kanayon nga payles nga may kan iti bulong ti marunggay. Akit, baka no, makaapektar iti anak ta. Alakit to sagpaminsan na kat, sa amo nga ikan ti paylesan puro lata nga marunggayan, nga abrawan. Ngaymot. Pagdapay dilata dita, gimatak ti sardinas. Alangar, awatin na kumabakit. Kaya't ko launay nga maisubli day di urnong ta. Iso nga, no makatipid ta, akit aramidin ta. Takas tamat ti aramidin, bakit? Diyak kahit nga mangan iti nangingina nga makan. Uray kaya't kukuma. Gapot ta pampanunutek. Dati makaurno nga para iti agserbi ti pamilyata. Maaywan kaya. Masapol ko gayang mo nga gumatang ka digiti toiletries. Oh. Pahinahibos na ka din. Awan ti shampoo. Amumot nga no saan nga masyampo na kanayon ti buhok ko kat sumagpat. Kaya masapol pa iti conditioner. Ha? Alakit no dapat na bati dyan ti buten ha. Karga amanin ti danom, ikulog-kulog mo laeng, mabalimpay day jay. Alagin na anus tayo. Tatuno saan tong aglabuta ba, tay shampoo. Gumatak to ti baro. Ngayon dati ito saglalakalayan nga bakit? Anya? Ay na, dinakman maawatanen. Uraan niya dita nga shampoo, basta nalaka. Una nga, baka saan nga hiyang tibuok ko lakay. Dahil ka man ti pampanunote mo, mas nasisisita pa ita buok mo, ngayon ti urnong tabakit. Anya? Wala. Paspasa kong timangan. Tayo na ko, nagpasada. Tapno, ado ti mapasada, bakit? Tanan niya man di mapasada, inakto i-deposito i-di bangko. Mangibati ka lakay, kat ni. Huwag kasapulan tayo dito balay. Supay ta taktak mo nga mapanag withdraw. Sige, mangibati aktot sang kabasit. Alang nga ron, lakay. Lakay. Oh. Christine, bakit? Ape nga pilpiles ka manin. Ha? Kati nagpasada Unay ka mo uri ita ko malang rabi nga saan ka nagpasada. Wan nang nasken. Saan mo ka di ka malagip? Nga niya. Talubulan to ni baby into nabigat. Uri isang kabasit la ko mga paala na. Anya? Ape paalaam na ta may katlo bulan ni baby. Into no first year na, first birthday na. Into no makatawin ni Suna. Isuntot pa nagpaala na. Tapno mamaminsan. Uri pansit ko malaeng ken Shanghai winuputo. Ha? Agkakangina digiti magadgatang ita bakit? Isupay da ita. Isupay da ita may inayon ti urnong ta. Abusta nagrigat nga patakkelin ti urnong ta. Takas ti mat. Nagadumot ti magastos. Ay nga. Lakay, uri itala ko ma. Talubulan nun, sipod di nagpas ngayan. Kat ko na ti doktor. Saan mo nga malagip ka di? Tiyan niya. Ti ko na ti doktor. Ngano laki di
Adan talubulan sipod nagpasngaya. Mabalin manen. Ha? Mabalin nga. Amom na tanalakay. Ay. Ay, agtala ka man, Christine. Anya? Apay, di ka di mailiw. Saan mailiwak? Agam narigatan. Amangan no, agsikog ka manen, kat manayunan man tigastusin, imbes nga makaurnong kat adantuman nga adaduti magastusin. Kat agan anad taan. Di saan mong iputputok diti unig ko? Ha? Ay, narigatan. Amangan no, agkamaliak. Amangan no, ada maiyaw awan. Awan mo't siguro lakay. Alan mailiwak la una yan. Nalaing mo't ti sugat nan. Uray kitaim ne. Ne. Api nga awan ti pantin bakit? Saan ka kung mga mapanagpaspasadan lakay? Imbes nga di motor mo ting kasakayan. Siyakla ko man. Anya. Alam Unay kamutin bakit? Please. Uri ita lang arabi ilakay. Kasano nga ron, nagbuntis ka manen? Ay, delikado na. Siguraduan ta nga saan agbuntis. Kat di, agwithdrawal ka. Ha? Bueno, agkondom ka. Unay kamutin. Isupay tayo gatang takondom. Anya? Sige. Angim sa anak agkondom. Tayo isupay tayo gatang. Angim siguraduag Siguraduag nga awan ti sumuriking ka. Uwin lakay. Angim sakbay mo nga irwarakit. Paglipasin na ko ma. Mala, sige. Angim pasensya ka palang bakit ha? Anya nga pasensya? Pasensya ka no, jak pelahang mabaling nga kanin ita. Amo matan. Uri no talo abulin na nung kanam. Amangan no, da pelahang ni Teya. Si kamot, nakar-arte kamot. Amo malatan na. Nakitakbot nga rod tilangana, di nasugat bakit? Nakar-arte ka nga talaga. Malasikiwin nga rod. Uri saan wakan kanin. Ang siga. Kanumlat nga rod. Anya? Nag-unfair ka mo, James? Ay, gat mo na. Sige. Sige. Saan ako nang mabalagpasada? Sa paiklaingin into nagsapa bakit? Ay, may kangaraw din lakay. Namiss ka unay lakay. Namiss ka mo't bakit? Ang awatin na kuman. No, iti kalabas kit. Saan ka unay nga naasikaso ta. Amumot nga kalkali kagumak nga makuurnong tamanan. Uwan lakay maawatan ka. Ang paminsan kumamot nga ikantamot ti oras na ti maysa ken maysa. Akas ita. Kas kumatikas to eh. Narigatan. Amangan no anya. Amangan no lumamiis tirik nam kanya. Bueno lumamiis mo tirik na king ka. Ha? Ala pasensyakan bakit? Sige. Ikarigatak. Nga sa paminsan pagustuhan ta mo tirik nata. Uwan alakay nasken unay dayta. Lakay. Lakay. Bakit? Sige. Tunggal agpapasta iti ragsak. Tapno no, mamotivate ka. Kanayon ko nga kanin dayto eh. Ha? Una yan. Kasla nalipatak pa yung tirik na nagaputa. Damot nga panunutek dati urnumi nga napukaw.
Jak pa iti malagipin, no kasanot kaganas na dahi ti, aramidin ti asawa. Apo dita, nininin sagad na. Uwingag pa iso. Uri, maminsan makalawas. Saan ba't siguro nga? Narigat, no? Pagustuhan mitirik nami, uri. Once a week lang, nakastoy. Aguri ka, bakit? Apay. Aguri ka, habadi, mapanin. Ay, madi sige. Agdata ka rutin tarabawan na kung lakay. Sige. Ito. May mayat ka siya takin rabaw tap no makontrol ko ti bagay. Bakit? Amang angkat no sikat ti akin rabaw. Baka akit no. Saan mo mataymingan? Dati pa nagruwar na. Sige. Christine, bakit? James, lakay. Makapamiss nga ngagpaiso. Huwag nga rod lakay. Uri maminsan to kumapay. Dito makainanaka. Sige. Sige, bakit? Naglipas ka din. Saan pa Agad-danda niya kaglipasin. Madamdama ako ang itong kaglipasin. Anya? Iruwar kong katni. Amang ano, sumrag dita unig mo kat masikugang ka man. Bumawi akla damdaman. Unay mo din, makapabitin. Pasensya. Narigatan, huwag ka mali. Baka kita da sumrag iti unig mo, bakit? Baka kit masikugang ka man. Awan ka din dagiti agina, James Baraw. Awanin nanang. Naitulod ko tayo. Mabayag da ka di ijay family house da. Christine, kenti apu ko. Inaktumad la sunduin idan malim nanang, agmalmalim da jay. Panalay pasyar mo ti ubing ijay, tapno no makita mo dagiti katugangak. Alakit na saya at mo't ata nakapasyar na mo't sadyay. Ang agsarita taman Barok. Nanang, adanas kin nga pagsaritaan ta. Anya ka ditay tananang? Madmadlaw kong amin Barok. Nga imutam mo't ti pamilyam. Imutam dagiti aginam. Anya? Saan mo't nanang? Ititid kumot amin nga kasapulan da. Wen angem kanayon mo nga iparipirip ti panagtip-tipid yaw. Nga ultimo kang kaninyo. Ultimo dikiti kasapulan yun dito ikat tip-tipid din yaw. Nga no anya ti kalakaan na magatang kat isulat ta ti gatangin yaw. Kata anya nga rod nanang kata. Naskin nga maisublig day di urnong ko para madlaing iti pamilyak na iyan. Wen angem nalabas mo't una yan Baraw. Di mo ka di amaw. Nga ikalkalikago mati asawam nga makatulong king ka angem adumat dagiti kasapulan da nga ginanga saan dan nga ibagbagaking ka. Anya ti kayo sa unanang. Ket saan nakadipay nga imbagaking ka. Ti anya nanang. Nga mapan ag sideline tunggal adda ka dita kalsada nga paspasada. Anya nga sideline? Mapan mangmanggad, mapan aglablaba. Anya? Awan mo timbagbaga na kanyak nanang. Iso nga raw,
nga ibagbagaking ka, taamangan no saan na nga ibagbagaking kan, tadi na siguro kayat nga madanagan ka ah. Ada siguro dagiti kasapulan na nga saan na nga madawat king ka. Anya? Ada siguro dagiti kayat na nga gatangan para itibagi na no para kadakwada nga agina ang mabain siguro nga dumawat king ka atas kanayon mo nga ibaga nga agtip-tipid kayaw. Isu siguro nga mapanmangmanggad piman nga raw itugtugot na pa iti apukaw. Anya? Sumad lang ah. Baam na kasaritak to nanang. Ay na, maawatak mat ni Kristen. At asikamat kami baraw. Tipidem, imutam, tibukod mo nga pamilya. Saan nga kinaimot ni Jen, nanang? Agduma ti kinainot, ken kinaimot. Panagkunak anak ko, kinaimot day jay. Taim-imutam nga rod ida. Di mo kaya't nga pagsidain iti nangingina. Dagiti na iimas. Adumad digiti naiimas nga taraon nanang nga saglalakalaeng. Apay ngamin nga dagiti nangingina nga makanti nga tangan mi. Saan kami magkabak nang? Awan mo pwede dakil nga urnong mi. Tagur urnong at pelaeng nga rod nanang. Tanabusbus amin day di urnong ko. Uwan ang magsagsagaba mat dagiti aginam. Uresi ka. Nadlaw ko nga kimutong ka. Taday ta kapupuyat mo kan saan ka siguro nga mangmangan di tarwar no agpaspasada ka. Sa mamot nanang. Wad ang saan ka nga mabsog. Mawatan dak kumananang. Araramidik lang dito para matla kadakwada. Para matlaeng ti pamilyak nanang. Ay na, ultimo dagita barkadam, itis-chismis da ka. Nga no tunggal mapan ka makisango, makiinom. Ay regatem kanupay ti mangted ti 20 pesos. Ha? Asin nagkuna. Agad, adya mo ah. Basta day tamot ti mangmangig ko dita. Sobra ka non ti kinaimot mo. Ibagayo nanang, sa anak nga naimot, agin ino taklaeng. Kasabali ti sitwasyon ita. Ala, idi baruak pelaeng, amudamat no kasanot kagalantek. No agpaalaak. Ang imita, sa balit ti saritaanan. Sa balit sitwasyon ita nanang. Adda nga rodin pamilya, nga nasken nga biyagag. Uwan ang naglaing kakanumot nga rod nga uminom kan pumulutan uray no 20 pesos na tiintid mo nga ambag mo. Anya? Nagluko mat na kita nga. Malala, saan nga day ti point ko anak ko? Ti point ko, ananwam data adu nga ornong mo. No kakaasimat, mabisbisinan, marigrigatan ti pamilyam. Ha? Bakit? Sa anak naman pa nagpasada ita. Baka naman. Anya? Kunak, sa anak naman pa nagpasada ita. Gaputa, mailiwa. Kunak, mailiwak. Bakit man sumangwa ka mo kanya? Nabanog ka, James. Anya? Anya tinakabanugam. Nabanog ka di nga nakaiwan iti anak ta. Ha? Uwan, kan nabanog ka. Nagtrabaho iti unig ti balay. Naglaba kami ni tay. Anya ka ditli na baam. Dagiti arwaten tay laeng. When da ka di pa sa bali nga lablabaam. Ha? Naibaga kanyak ni nanang. Ape ngayon limit mo kanyak bakit? Saan ko latang ibagbaga keng kanta? Amangan kunak no. Paritan nak. Nga mapan mangged, mapan aglaba. Talaga nga tsak kayat Tati kayat ko ipamaisam ti anak ta. Ay wanam latan ti anak ta. Taadda akmet. Nga agsapsapol iti kwarta nga agserbi ka tayo. James.
Jack lang maibaga-baga king kangim. Agras rashes diti patong ni baby ka diti diaper nga ginatang idi ni nanang. Ha? Iso nga pampers ti pagpagatang kunukwan. Angim saan mat nga umanay di ititid mo iso nga kapilitan nga manggedak tap na da inayon ko. Hanya. Kendi mo ka di madlaw deti bagas nga kanin tayo. Saan nga deti NFA rice tayo dyan. Tamadi. Nagado ti bato-bato na. Nagadubay ti taup na. Ha? Sinanduming manday dyan. Angim deti matgedak iti panaglabak. Isut inaynayon ko kada ti igatang ni nanang nga ititid mo nga para bagas, para ti abasto tayo. Ha? Hindi mo ka di nakita. Adan nagyan na karne iti ref tayo. Taginatang ko idedi na udi nga panaglabak. Bakit? Gimatang ko ka na deti us-usto nga shampoo ken conditioner nga hiyang ti buok ko. Iso deti natgadak itay na panaglaba. Iso ingatang ko laka. Ha? Permit banbanog ko ang kasapulan. Ang mabainak pan ka dumawat keng katinayon tititid mo nga paggatang ka digiti kasapulan lakay ta. Amok ba't likalikagom mo nga makaurnong tamanan. Ha? Ang marikdak mabanugak lakay. Mabanugak nga agaywan iti anak ta. Nga trabaho iti unig ti balay. Nga mananusat. Pakawanin nak bakit? Diyan mo. Pasensya ka. Ang lakay. Pasensya ka. Ba't nga saan ka nga mapagustuhan ita talaga nga nabanugak na sakit ti bagbagi. Hanya? Sige. Maawatan ka bakit? Maawatan ka. Maturog tang aruten. Angin. Sipod to nubigat. Mangrugi to nubigat. Saan ka nga mapan mangmanggad? Saan ka mga mapan aglablaba iti sabali? Ikarigatak nga itad iti kasapulan nyo. Ikarigatak timangted itinananay nga igatang yung kadagiti kasapulan yung kini baby. Agyamanak no kas talakay. Agyamanak. Kaadom ti mangan lakay. Uwin bakit? Dati gayam dati kid dawem nga kwarta nga pag-groceryo. Pitambat latan. Mo to yun ay bata mo na. Ha? Di lang mabalin bakit nga. No, di kita laing nasisita tigatangin nyo. Ha? Kano mabalin, no? Ada mabati ka deta 3,000 nga. Inted ko. Isublim ko makanyak ta. Ipangkumit lang yung tibangkuta. Ay nalakay. Kurang pa'y dahito 3,000 Anya? Katwan, nagado digiti kasapulan nga magatang. Nga awan ita dito'y balay nga. Kas kuman, diaper pala ni baby, sang mamano ko man. Ken, deti gatas na, ta sa anak mo't nagpaspasuson. Ha? Tawan mo't, di mo't mabsukin ka deti dedek, ata, among mo't, saan mo't nga, natubog, akas idi damo. Anya ka diti ka tayong mga gatas na. Deti S26 kumata, isot ibagada nga mayat. Saan ka di nga mabalin nga, bunakid latan. Bunakid mo te makikita nga gatas di kiti dadto mga tita nga ubing. Ay nalakay.
agsuyot ti anak ta no bonakin. Ha? Ay, kwa. Awang ka din tinalaklakang MS-26 bakit? Ay nalakay dayta ka man. Di mo nagsalitaan na dayta na ya. Ay, alawin. Sige. Oh. Manutipletek baraw. Duwagasot latan tatang. Adya. Duwagasot no nagasidigmadlaan di naggapwag baraw. Ay, arkilalat ta atata. Rimwarta nga roden ni Jay Sentro. Unay kamutan. Sa nga gasutlat pagpletpletek no kwa dito. Ay, sa bali ko ba't nagluganan yun atata. Alag, plete kay kid din tata, kat na Ado pa di mapasadaan. Unay kamutan. Madi mapalit ti 150 baraw. Dua gasot tata, narigatan. Nagina ti ko yung gasolinan tata. Unay kamutan. Nay, dito, dua gasot. Sige ro, tata. Diyos ko. Bumawi at latan iti arkila dagiti pasahero. Tapno da pang supusup ko mata. Kat na nagngina dagiti kadgatangin ni Christine nga. Nga gatas kada diaper ni baby. Diyos ko. Pasahero. Ay, aglugan kayo, ma'am. Ay, uwin manong. Papalan nyo ka di. Ay, ije ko sentro manong. Alala, Gaputat da kay dito away, dito ruwar ti sentro. Arkilano kwa ading. Anya? Saan ka di nagpasentro kamit lang manong? ay pagkunam ngagpasentro di mo lam mo Arkilalatan no ka ading. Duwagasot no ka, numapang ka sentro. Ay, sa anak lagluglugan kayong kamanong. Nagninamot din ta, duwagasot. Baintilat pagpipletit, magpasentro Anya. Malang sige ron manong. Ay, ading kunak ko Aglugan kan. Nainom to basit di baintin 30 tulatan. Ay, saan manong? Bainti lang. Hindi mo kayo ti bainti, aglugan lang sa balin. Malala, sige. Baintilat tangaro din ading. Diyak kayatin manong. Diyak kayatin. Agsadak na tadi sa balin. Isa man ading, bainte, mekan. Diyak kayat manong. Ingkan, masurunak yun ka. Anya. Anya ti kunam? Nagngato ti gurigor di anak ta. Itaraytan ito hospital kat matanagan Anya? Ospital? Wala kayo may kan ata itaray ti anak ta ito hospital. Matanagan nagtadibat bumabati gurigor nan. Kwa. Saan ka di nga ipatas mo pala ti Bayo Jessic. Anya nga Bayo Jessic? Ay, paracetamol. Lagi ti tempra kas dyan. Madi pinagtumarkon yung madilat ta. Ospital? Alan may kan itaray ti hospital ti anak ta. Ospital? Ay, damagan man ka ni nanang, no? Adaan mo na nga mangagas si Dakaruba. Baka, analaday ta. Di kiti mangilot. Baka, masapo lang ti ilot, bakit? Unay kamatan, James. Ape nga di mo kaya't nga mapanta hospital. Apay. Kwa, ay, amang ano saan mata nakaro ti sakit na, bakit kadakkel ti magastos dito ospital? Among madya ospitalan. Unay kamatan, day tapalang gastos ti pampanunutan. Di mo panunutan ti biyag ti anak na. Ti salunat na. Di mo kaya't siya akong ti mangitaray kengwana. Agsadagot sa bali nga tricycle. Pangalaan yung ti pagbayad sa ospital. No, awanak. Makaamo ditan. Makaabu ang agdiskitarin Saan? Umayakon? Urayan dak? Saanin? Di ta kamlatan, agpasada kalatan.
Tagsada ka at sa balik at si Kellen. Oh, hello? Hello? Imbabanan. Pakawalan na kung mabakit. Imbag kindi ata nasigod ko ngayon taray ti anak tayo ospital. Kat naamuan nga dengue gayam ti sakit ti anak ta. Ay, Sana bale. Di ka matanagan, James. Anya. Siya akong ti makamo nga agi remedyo. Siya ti agdiskitar ti pagbayad iti ospital. pangalaam nga ron. Noong ka lang makilaba. Kasano nga makaurnong ka. Dakkel sigurado ti masapol. Makamuak di ta na. Tadi mo mat kaya't kakisayan di ta urnong mo. Isa man. No para kada kay nga agin ha. Agad. Busbusin tayo Katapi nga rod. Nga rigatim nga itaray ta ospital ti anak ta. Gat imbagak lang arudan nga nagnato ti gur-igor na. James? Ayat ko lang amin nga. Dahil takit ngayon dirigat na. Ayat mo lang nga makaurnong manen. Imutang pa yan. Tibukod mo nga pamilya. Pakawanin ako Tapno na awan ti gastos mo. Tapno alisto ka nga makaurnong. Inkamin agyan ija balay ni. Inakyan dananang kintatang. Isa na. Saman. Aging ka nga di ka makaamiris, James. Diyak agawid king ka. Into no makaamiris ka iti amin nga bidot mo. Sana kaming tula mabalin nga sukunin nga gina. Makaurnong kamat siguro itan. Taawan kami nga panpanunutam nga paggastuam, James. Kasin yung kaday di nga gundaway kat kasla nalawlawagan na namin pinsan ti panunot ko. Di ta inkadengen ni Christine nga agawid da iti anak mi ije balay da. Uray no pilitek idi nga saan da agawid nga mahang kumapilit ti asawa kasin yung. Uray no kanayon ko nga mapansukunen ida saan da nga sumurot. Tati kayat na kat makaamirisak nga umuna. Uray no ibagak ikarik nga saan ton nga maulit pay. Tay panangimot ko kadakwada panagtiptipid ko iti nalabas. Ayat ko lang nga makaurnongak. Angim kasla saan pa'y nga mamati ni Christine. Ikarkarigatak mo't kasin yung nga baliwan dito nga galad ko, baliwan ti bagik. Angin, kasano ka di nga paniknikak da ito nga panagbalbaliw ko kin ni Christine nga asawak tapno agsublidan kanya. Balakadan dakman kasin no anya ti aramide. Diyak mo, diyak maawatan ti riknag. Ta, no may panggap iti gastos. Kas larigatig launay ti agparwar iti kwarta. Nga ultimo kasapulanen dagiti aginak. Rigatig pay. Angim, panpanunutek met. Nga para met lakadakwada dahi jay no makaurnungak tumanan. Angem sang kay baga ni nanang ko nga saan gayam nga kasyay ti nasayaat nga aramidak. Saan gayam nga nasayaat ngem imutak ti pamilyak. Imutak kanon ti sabali ngem saan kuma ti bukod ko nga pamilya. Angem no kaano met ka nakaamirisak. Isumat ti panakapukaw ko dagiti aginak. Wen amok nga subsubuken naklaeng ti asawa. Ang mailiwak launa yan kadakwada.
Tulungan dakman kasi. Balakadan dakman. Dahil di nga ro, di pa kabuklan, di pa kasaritaan, di pa rikot ko, kita sapay kumada na ibati na nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nang nakangeg, ken nakabuya, and iyon nakmeten ti agyaman, kadagiti makaited ti balakad, ken agyaman na ken kakasin ti anos, ken laing mo nga nang idrama, dahil ti nga pakasaritaak. More power to your program, and God bless everyone. Alright, ayan, neta nga ro, di pa kasaritaan, di pa rikot iti biyag ni James iti Ilocos Norte, nga napauluan iti urnong nga urnong, imimutan na moten ti pamilyana. Alright, thank you mat kadigiti na naruway nga nagbuya na thank you kadigiti naruway nga nagbuya, digiti nagbalakad. Into no bigat, akikita tayo manen para iti sabali manen nga pakasaritaan nga maikan biyag, nga tayo balakadan. Thank you. Kadigiti nag-share amin nga sponsors mi nga mang bibiyag ti studio mi. Amin kay nga nagbuya o rin o di kay nag-comment. Thank you so much. Bye-bye and see you again tomorrow.